Reka nongere mbasuze mbifuriza komeza kugira ibihe byiza mbifuriza no kugira amahoro ndetse n'amafaranga. Ndizera ko mumeze neza cyane aho muherereye hose, ndizera ko ibyo muri gukora byose biri kugenda bigenda neza cyane nkuko mubyifuza. Nitwa Janvier Mukama, mbifurije igitondo cyiza ndetse n'umunsi mwiza. Tuje mu makuru y'imikino aramutse avugwa. APR Football Club yamaze rwose kuba yumvikana n'umukinnyi uremereye cyane uzakina nka nimero 10. Ibyabarani Okero tubyibagirwe, iby'abandi bantu batandukanye bose tubibagirwe. Ekipe ya APR yamaze gukora diru yayo, yamaze kuba irangira, ikubise gapapu iremereye cyane. Ekipe ikomeye hano mu karere ndetse no muri Afurika. Ni ekipe iheruka gukina amafinale ya Confederation Cup. Nibyo ni ekipe iheruka gukina finale ya Confederation Cup. Birumvikana ko ekipe ya APR Football Club ibintu irimo irakora ni moves ziteye ubwoba. Icyo musaba we no kutajya kure cyangwa se ngujye kure ya Talent TV show, plutôt Talk Sport Rwanda yahoze Talent TV show. Uragumana nanjye. Ikindi nza kukubwira nuko amatariki APR Football Club izatangiraho urugendo rwo gushaka itike y'amatsinda ya CAF Champions League yamaze kuba ajya hanze. Ibyo byose turaza kuba tubigarukaho muri iki kiganiro. Icyo ngusaba no kutajya kure wowe ukagumana nanjye. Kanda subscribe, usharinge, utange ibitekerezo byawe muri commentaire, liking n'ikiganiro kugira ngo ibintu byose birusheho kugenda bigenda neza cyane gatanu kuri gatanu kabisa. Nitwa Janvier Mukama, nabikubwiye. Ine Talk Sport Rwanda, ntujye kure. Reka twanzike n'amakuru ku buryo burambuye. So, ekipe ya APR Football Club nyuma gutwara igikombe cya shampiyona ya 2024 2025, ekipe igabona tike yo gusohokera u Rwanda mu mashanwa nyafurika, cyane cyane mu makipe yabaye aya mbere iwayo CAF Champions League. Ekipe ya AP abakunzi bayo bose bari bategereje kumenya igihe APR Football Club izatangirira uru rugendo rwo gushaka itike yo gukina amatsinda ya CAF Champions League. Amatariki yamaze kuba ashyirwa ahagaragara. Ni amatariki ikipe zose za hano mu Rwanda za APR Football Club na Rayon Sport zigomba kumenyekana. Na amatariki agomba kuzorohereza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Africa CAF yemeje ko ijonjora ry'amarushanwa yaryo ya CAF Champions League na Confederation Cup rya mbere rizakinwa hagati ya tariki 19 na tariki 28 z'ukwezi kwa 9. APR Football Club na Rayon Sport nizo ziteguye guhagararira u Rwanda mu marushanwa mpuzamahanga ku makipe yitwaye neza imbere mu gihugu muri rusange, kimwe kandi n'andi makipe yitwaye neza mu mwaka ushize 2024-2025. Hashyizweho amatariki y'imikino ibanza ku makipe azakina ijonjora rya mbere muri CAF Champions League ndetse na Confederation Cup. Imikino ibanza izakinwa kuva tariki ya 19 kugeza ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa 9 2025. Ni mu gihe imikino yo kwishyura izaba nyuma y'icyumweru kimwe hagati ya tariki 26 na 28 z'ukwezi kwa 9 muri 2025. Ni amatariki yashyizweho hashingiye ku kuba irushanwa rihuza amakipe y'ibihugu ku bakinnyi bakina imbere mu gihugu byabo rizaba mu kwezi kwa 8 2025. Ubwo ndavuga CHAN izabera muri Kenya, Tanzania ndetse na Uganda. Ikipe y'ingabo z'igihugu ndetse na Gikundiro Rayon Sport irateganya gutangira imyitozo vuba mbere yo gutagarira igihugu, dore ko zombi zifitanye umukino wa Super Coupe kuzaba ku itariki 2 z'ukwezi kwa 8. Mu gihe ibihugu 12 bizaba byemerewe gutanga amakipe 4 mu mashanwa nyafurika ni Algeria, Angola, Libya, Maroc, Afrique y'Epfo, Sudan, Cote d'Ivoire, Nigeria, Tunisia, Misiri na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yewe n'igihugu cya Tanzania. Ibyo ni byo bihugu byonyine byemerewe gutanga abakinnyi amakipe 4 mu mashanwa nyafurika. Nkuko tubona muri Confederation hakajya abiri na Champions League hakajyayo amakipe 2. Ibi ngibi bigendera ku rutonde ikintu kigenderwaho n'uburyo ano ma ekipe aba yaritwaye, amakipe ava muri bihugu n'uburyo aba yaritwaye mu mashanwa nyafurika. nk'ikipe zo muri Tanzania mu myaka 3 ishize zikinye finale 2 za Confederation Cup. Aho ngaho byongera amanota kuri coefficient ya CAF, ibintu byose amakipe akagenda yongera. Niyo mpamvu buri we ubona amakipe hano mu Rwanda yose ashaka kujya mu matsinda.
nibyo harashaka kujya kugira ngo yemeze abafana b'andi ma ekipe cyangwa se n'ubundi ubukeba bugende byongera ku makipe amwe namwe, ariko ikintu gihari nuko bifasha na CAF kugira uburyo itanga amakipe menshi cyane aba azasohoka mu marushanwa nyafurika muri rusange. So nuko ibintu bihagaze ku kijyanye n'amakipe azasohokera u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu bizatanga amakipe abiri muri buri rushanwa. Ubwo rero hagati ya hagati mu kwezi kwa cyenda nibwo aya makipe yose tubona hano mu Rwanda yaba Rayon Sports na AP zigomba kumanuka mu kibuga. Ubwo ni hagati ya 19 na 28 nibwo tuzaba turi kubona aya amakipe yacu yesurana n'amakipe akomeye cyane ku mugabane wa Afurika. So tugiye kubijyanye na transferi ku mugoroba mu masaha ya saa 3 rwose, ubwo isaa 3 mu gicuku kibuditse, sinzi niba nabyita ko cyari kiwuditse ariko byari mu masaha y'ijoro cyane, nibwo uwitwa Kalisa Bruno Taifa abinyuje kuri YouTube channel ye yitwa Bruno Taifa TV yatangaje ko ekipe ya APR yamaze kuba imanura rutayizamu w'inkuba, rutayizamu remereye plutôt ukina nyuma y'umwata kuremereye cyane w'inkuba yamaze kuba rwose amanuka muri AP, akaba yitwa Raoul Memeri Dao, akaba yaravutse ku itariki 5 z'ukwezi kwa 9 mu mwaka wa 2023 se ku 2020 kuna kunzama. Akaba afite imyaka 22, akaba ari umunya Burkina Faso, akaba rwose ejo ari kina nka attacking midfielder cyangwa se nka nimero 10, ndetse akaba afite n'ubushobozi bwo kuba yakina ku ruhande rw'ibumoso cyangwa urw'iburyo, amwita Memeri Raouf Dao. Akinira ikipe ya Sonaberi iwabo muri Burkina Faso muri rusange. Uyu mugabo rero umunya Burkina Faso Memeri Raouf Dao akaba yaraciye mu ekipe atandukanye. Ubu ngubu yagiye muri ekipe ya AS Sonaberi kuva ku itariki kuri saison ishize mu kwezi kwa 8 ku itariki 6, akaba yarakiniraga mu ekipe ya Kadiogo n'ubundi yo muri Burkina Faso, akaba yarakinye muri Black Stars yo muri Mali, ndetse akaba yarakinye na US Ouagadougou, amwita Memeri Raouf Dao muri rusange. Akaba abarizwa muri ekipe yitwa AS Sonaberi d'Ouagadougou, akaba rwose ari umukinnyi wagiye muri ekipe ku itariki 3 z'ukwezi kwa 2024. Agence ye ikaba ari abavandimwe be rwose aribo bamureberera inyungu ze ndetse bamanakanamushakira aho agomba gukina. Ubu ngubu n'umukinnyi ukomeye cyane ikipe y'igihugu ya Burkina Faso, no mu Burkina Faso rwose, akaba ari umukinnyi uremereye cyane. Ejo bundi yagize match yakinnye match ikipe y'igihugu ya Burkina Faso yatsinzwemo na ekipe ya Tunisia. Ni ibintu naraye nkurikiye rwose, nahise njya kureba iby'uyu umukinnyi w'umunya Burkina Faso. Muri match ziheruka gukinwa ejo bundi, ekipe ya Burkina Faso itsindwa na Tunisia ku itariki 2 z'ukwezi kwa 6, byari mu mikino ya gishuti. Uyu muvandimwe rwose witwa Memeri Raouf Dao yari yabanje mu kibuga, ubwo hagati mu kibuga yari kumwe n'uwitwa Seydou Simpore, ari kumwe n'uyu Memeri Dao, ndetse ari gukina n'uwitwa Josué Tiendere Beogo. Urumva ko ni umwe mu bakinnyi beza cyane, nubwo ubona ko ekipe ya Burkina Faso yakoresheje ekipe ya kabiri atari ekipe ya mbere, ariko n'umukinnyi wa ekipe y'igihugu ya Burkina Faso, n'umukinnyi uhamagarwa. APR rero ikaba yakoze deal ni mu minsi ishize, aho yari imaze kumisinga out umukinnyi witwa Jacques Pantrou Diarra, amaze guhita asinyira ekipe ya Esperance Sportive de Tunis, akaba yarasinye amasezerano y'imyaka 3. APR Football Club rero yashakaga kwantisipa amakipe yandi akomeye cyane arimo kwifuza uyu mugabo witwa Raouf Memeri Dao.
ukina inyuma y'umwataka. Uyu mugabo rero amakipe yamushakaga arimo ikipe ya Simba Sport Club yo mu gihugu cya Tanzania, yayohereje abantu bajya kugura uyu mukinnyi, basanga abantu umuhungu yamaze gutera amasezerano, yashyize umukono ku masezerano ya ekipe ya APR. APR yari yahageze, ubwo ni APR Football Club imaze gutera agapapu ebyiri cyangwa se kugura abakinnyi babiri ikipe ya Simba Sport Club yifuzaga. Murabyibuka ubwo bajyaga muri Ghana bagasanga Dauda bamuhishe, APR yamugezeho yamuhishe batava bamutwara. Ubwo rero nibyo byabaye kuri ekipe ya Simba Sport Club, nayo yikoje hariya mu gihugu cya Burkina Faso, basanga witwa Raouf Memeri Dawo yamaze kuba rwose asinyira ekipe ya APR Football Club. Igitangaje kandi gishimishije kinarenze ibindi byose nkuko mbikesha Bruno Taifa, nuko uwitwa Memeri Raouf Dawo yasinye amasezerano y'imyaka 4 ari umukinnyi wa ekipe ya APR Football Club. Byumvikane neza ko ni umukinnyi uri muri APR Football Club kugeza muri saison ya 2029. Birumvikana ko ahanga APR Football Club sasa yatangiye kwinjira mu kintu cyitwa business. Ahanga gusinyisha uyu mukinnyi amasezerano y'imyaka 4 biba bisobanuye ko umwaka umwe agaperforminga kuri level irenze ikenewe cyangwa se kuri level hejuru cyane, amakipe akomeye akaza mwifuza, icyo gihe epi bayikubita amafaranga, bayikubita urufito, induru zikavuga. Urumva? So APR Football Club rero mu gukora izi deal ubwo isigaje kugura umukinnyi umwe nimero 9, isigaje kugura umukinnyi umwe nimero 9. Ebana kadutegereze, gusa nimero 10 wiwe yamaze kuba aboneka, Memeri Raouf Dawo akaba asinya imyaka 4 muri APR. Ubwo very soon nawe turamutangarizwa n'ubuyobozi bwa APR Football Club, ariko n'ubu ntago ubuyobozi buratangira gutangaza abakinnyi nabo ni vuba, nkuko nabwiye ko umutoza rwose mu masaha make cyangwa se mu minsi nk'ibiri aza gutangazwa bikarangira atangajwe. Ubwo birumvikana neza ko rwose witwa Memeri Raouf Dawo nawe agomba kugera mu Rwanda, agomba kugera mu Rwanda nawe agatangazwa nk'umukinnyi mushya, cyane ko ekipe ya APR iri gutekereza ikintu kijyana na pre-season igomba gukorera mu gihugu cya Maroc. Amakuru ariko ngizakira n'ibikipe bikomeye cyane kugira ngo ibanze yisuzume ivuga ubundi turi capable yo kugera mu matsinda, cyangwa nibyo turi gushaka gushyira umugogoro ku batoza, nubwo nabanyara bari vuga ngo ntashoboye ntagize gute. Abo batoza badashoboye nibo bashoboye. Ekipe ya APR Football Club the same ukadiri yaje nta muntu wari uziko ari umutoza, ni icyambere nta muntu wari uziko ari umutoza. Kandi uyu mutoza Abdullah Mutarebu nawe ni umwe mu bagabo igikomeye cyane yakoze, yafashe ekipe ya Difa Elija 2017 ayegeza ku mwanya wa 2 muri shampiyona ya Maroc muri rusange. Ubwo no kuvuga ngo epi ubwo mu bakinnyi agomba kugura muri ino sama isigaje umukinnyi umwe. Byabandi baza bakubwira abandi bakinnyi isigaje umukinnyi umwe, ni mu gihe yasinyije Ngabonziza Pacifique wa Polisi imyaka 3. Adolphe Hakizimana nawe yasinye amasezerano y'imyaka 3 ni umuzamu. Hakaza Ronald Sekiganda wasinye amasezerano y'imyaka 2 ni umuholding midfielder cyangwa se mu defensive midfielder cyangwa se umukinnyi wo hagati yugarira. Hakimu Bugingo umukinnyi w'inyuma ku ruhande rw'ibumoso. Iraguha Haji umukinnyi w'imbere uciye ku ruhande rw'ibumoso, ndetse n'umuntu witwa Fitina Omborenga nk'umukinnyi ukina inyuma yugarira. Ariko nanone kuri Fitina Omborenga hari bitararangira hagati na Rayon Sport, by'umwihariko ibyo Rayon Sport yamusabye kugira ngo agende, kuko ejo bundi president wa Rayon Sport yabitangaje Twagirayezu Tadeyo avuga ko hari ibyo bamusabye nabyuzuza bazamurikura. Ubwo nicyo gitegerejwe kugira ngo uwitwa Omborenga Fitina Ombabebe abyuze ubundi abe ya joininga ekipe ya APR Football Club ku nshuro ya 2 nyuma yuko yari yagezemo 2017 akaba ayivuyemo 2024
ajya muri Rayon Sport akaba yigarutsemo rero nyuma y'imyaka 7 yaremazemo ndetse na nyuma y'umwaka umwe ari muri equipe ya Rayon Sport. Ibi ngibi bigahita bishyira iherezo n'akadomo ku byavuga ko APR Football Club ishobora gusinyisha witwa Ubumukiza Obed cyangwa se Serumogo Ari Omari. Akaba ari uko ibintu bihagaze ku equipe ya APR Football Club. So mukomeze mugire ibihe byiza, mubane nanjye mu makuru yacu akomeza kugenda aza, turaza kuba tubirira hamwe, byose biraza kuba bigenda neza cyane. Imana ibarinde ndetse inabatiza ubuzima buzima ndetse ibahe n'amafaranga. Mugire umunsi mwiza. Nitwa Janvier Mukama, Talk Sport Rwanda. Wibuke gukanda subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi.